अहमद मरुब पाव पिजरी मीडिया पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग सेमिनार असेंबली की कॉन्फ्रेंस हॉल पांथोखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी म्यांमार की स्टेट काउंसिलर ओंग सांग सूची को उनखरे खुमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिल सिंबु तनाम नौसे बोलोइना अजि पाव सनो पिजरी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी सिंधुना नोंबगी ओइबा मीडिया अमसुंग पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग हाइबसिदा सेमिनार असेंबली की कॉन्फ्रेंस हॉल पांथोखरे हौदोपकी थवमदा स्पीकर वाई खेमचान MLA TN हाउकीप CM ओइरंबा राधा विनोद कोइजम MLA ओइरंबा ओक्रम जॉय असेंबली की सेक्रेटरी M रमनी सुसरु याखी स्पीकर वाई खेमचान मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा सेंट्रल ब्यूरो लिखलगा चांग नाय पार्लियामेंट्री की मतंगदा ट्रेनिंग पीबगी थबक पैखलगनी असेंबली बु मियामना थाजननबगी पांदमदा हंदकी बजट मिफम लाइव टेलीकास्ट तौखिबनी मथंगदि लोक सभा चैनल दसु यावननब होनगनी मसिना मियामदा मिहुत कनाबु लेबाकी दमक थोरपनो हाइबदु मयेक सेंग खंगलगनी हाइखी मुसिगी मनकता कनाबु लेबाकी थबक तौजुना प्रधान थागलके अनि ngasidi ekoi khas singna haidu nabi tanda logum khise aso sekon sangla bot karaga kari ba anu basindula singna janna wi sing bu bu maha sai bu so that voting day here si vote is an isi masi praja section mein amana hongdong tragedi through media na role ma logi rakanda vote is an isi kar hongdong tragedi we ababa kunai ababa democratic Technical session da TN Hokimna relation between legislature in media law college ki associate professor and promote na constitutional provision on privilege and parliamentary reporting Radha Vinod Koijam na parliamentary proceeding amasung ozoina reporting of the proceeding of the house and breach of privilege and contempt of the house haiba hiram da wangangki नोमित हमनी की खोंगचत्ता म्यांमार लेरिबा भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना म्यांमार की स्टेट काउंसिलर ओंग सांग सूची गंगसे उनखरे लेबाक अनि की म्यूज सिंगी तोंगान तोंगान म्यूज सिंगी मिफम सु पांगथोक्तना हिरम कया द मतेंग पिननबसु वारी साखरे म्यांमार की चखत थौरांगे थबक सिंगदा इंडिया की माइकेदगी पांगबा याबो मतेंग पांगनी एक्ट इस पॉलिसी की येंगलगा म्यांमार गा हेन नक्सिन बमरी थंबाइबसी इंडिया की ओइना अहन बमिंग हाइना प्राइम मिनिस्टर न फोंदोखी पुन्न थोक स्टेटमेंट अमदा प्राइम मिनिस्टर ना म्यांमार हौजिक मायोंगनरिबसिंग अखोइना खंगी लेबाक अनि की कनेक्टिविटी फगननबा थबक खुमांग चौक्सिन चक्सिली युमलो नबा लेबाक ओइबना सिक्योरिटी दा थमलिबा मियंग अमसुंग मपान की मियंग खुदिमक चप मानै कांगफार अमसुंग समुद्र की ngamkhaising ingna chingna share तमिनबा लेबाक अनि तंगाई फदे लंबी थोंग सेंबा मई की लाइन तिंगबगी थबक खुमांग चौक्सिली इंडिया अमसुंग म्यांमार लेबाक अनि की मरी तुंगदा हेना फगलकनी हाइबा मसिना ताई हाइखी जॉइंट स्टेटमेंट अदुदा म्यांमार की लुचिंगबी सूचीना म्यांमार हदक टेररिस्ट की केलप मायों नखिबदा इंडियन अकनब फिरेप लौबगी दमक थागत फुंदोखी टेररिज्म की मरा म्यांमार की लैमाई तहंदबग लोइनना नुनो नरिबा लेबाक सिंदसु तहंदनब पुन होनबिनगदमनी हाइखी सूची ने इंडिया दा लाइरिक तमलिंगै इंग 1934 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी दा फिलोसॉफी की दमक थाखिबा ओरिजिनल चेरोल अदु प्राइम मिनिस्टर ना सूची दा खुदो तमखी मखाताना प्राइम मिनिस्टर ना नेपितो किलोमीटर 450 चलगा बागान सिटी दा लेबा आनंद लाइसंग चनबगी दमक नेपितो इंटरनेशनल एयरपोर्ट थादोखरे लोइनना हायेंग येंगुंदा लेरिबा चुवाना इंडोर स्टेडियम दा इंडिया की कम्युनिटी सिंग दा वांगांगनी अरान बंबोंग दा पैसा खुंगतपा अमा पुलिस ना फारे हाइना मीडिया दा यौकलिबा लौक्रापम निंगोन नौरेम ओंबी चनिंग खोंबी हारिबा मियो एसी नोंगैबुंग नाबम चुतेक्ता लेते मार्क सही कुल्लोंगी ममांगदा लेकाई थादोक्तुना चटखबा मियोइनि हाइना ईस्टर्न स्टूडेंट क्लब नोंगैबुंगी चेरोरा मन सेंगदोरकली हजि पावगी मनक्था नतेम बबेंग तलौजरी Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Hakjang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Break itong to mayam utarang luksari asima khataw pau pisari Loktak Pat ki mathangda thumi chendaba choba pat ama oiriba pumlen pat noma nomagi phumdina kupsilakpadagi kananaba Loktak development ki makhada phum kaktuna singtokpa hokre hogdopagi thamda hiyanam kendra gi MLA Y Radeshyam LDA gi project director L Bagaton su saruk yakhi L Bagaton na malem gi ecology da akaiba pirakpa amadi pat asigi akoibada khundariba ngami singi sentok lambida akaiba pirakadabana pat asi phumdi kapagi thabak paikhatpa hobani Handak government na Pumlen Pat asi sangai ani suba lefam oiba yagadra haibagi yengsinba lekre Pat asi achobo water body ama thamduna ecotourism gi chakhonana ba pandam thamli haiki MLA Y Radeshyam na Pat asi gi phumdi sengani tabada akoibda leiba khunja singda harau harau thoraktuna yawibagi damak thagatpa phungdokhi nge khoibda leiba praja mayam singna mayamna yam harauna voluntarily chongthok piraktana Pumdi kakta pumdi chingthok khibi thaba se saruk yabiri makoi hanana thagachari makoi gi oiba kanaba amadi praja ba kanaba leibani makoi su yam thawai yawbiri voluntary chongthok pi Loktak Development Authority na asumba akanba miyeng amaga loina sanction birak pa se yamna Local Development Authority gi maruina director ba hanana thagachari Oinam kendra gi manung dalaiba khujuman apunba maira paibi club organization na sinduna August Tarama pandagi kunitoi fauba pangtokiba luba nanba athoi hen tanabagi mana mathum yangthopi thorom Yangoi Ningtho Community Hall Khoijuma da pangtokre thormadu da Pollution Control Board ki chairman L Radhakishore Khoijuman Kwaksify gi pradhan N Bopisak ADC Bisnupur KS Robindro PSED Bisnupur gi AE K Rajitsu Bisojitsu saruk yakhi MLA Radhakishore na luna na leiba haibasi haksang phana leinanabagi amatangairaba lambini English ngani da kunitoi phawda Prime Minister Narendra Modi na yumkai leitaba sing sananaba ana laing amadi mahi masingda akanba mieng changnaba paukta pirapagi matungina Manipur da sumasi thabakta pangthonanaba kana honari haiki singsida lunan ba haibasiga mari leina lunan ba haibasidi ngasi ekona homan sengba lambi sengba amona kai sengba siga mari leina na ekoi kari no hadgadi masigi nungi oiba One topi, masih central idea ni kali tu hari kali. Healthy juga pada, taru, sada anak ini betul bah. Yang nama saya mau buat takat tiak bah. Yang menunggu pun simbere nama lain bagi, adu buma. Healthy India tu ni. Ngasi ayu pung tarik khar helak padwai da More Police amasung Taramathoi suba Assam Rifles ki apun bakamu amana More Sunrise Ground ki Pripak Pro gi Corporal ni haiba mi hong phare More Police tagi phangba pawda SDPO More Lawrence ki lamjing makhada OCS chawbana luchingba pun bakamu abduna phagalaba sing adudi Waikhom Bidananda chahi kungamanga apokpa iboyai Thawbal Maya lekai Kongbay lapam Bisorup chahi kungamari apokpa Ramananda Sharma Uripok Hobum Dewan lekai amasung pebam kongang chahi kunghumdoi apokpa lekhidraba ningthem pisak nambol tara makhongdagini makhoi Myanmar gi takada leiba B2 camp taki More da thorpani More Police Station na makhoi gi mathakta case sama lokhale hari English yang mga chamapan mafutara gi class 10 best alumni association Wangjing High School da school asigi hojik laiba amadi mamangda lairamba oja sing khudot tamduna ikai khumna utkre school asigi campus ta pangthoki ba thormadu da YK College ki principal S Birahari yauna school asigi hojik laiba amadi thabak tagi pothakraba oja kunmanga da ikai khumna utkhi school asigi laikhidraba osa singdaju laisukatuna ikai khumnakhi District Water and Sanitation Committee Kampupi na sinduna district level SA sangdamnaba ama JNB Kampupi da pangthokre sangdamnaba du da Kampupi district ki subdivision ahum gi mehroi humfutara na sogyaki PSED Kampupi gi AE1 Kulachandra konthok jamna ingsinga ni da tama panda pangthokadoriba Gandhi Jayanti numit phawda yumthong kuding sanitary latrine lehenba luna nana leiduna luna ba India ama ohenaba honariba si mai pananaba mayosinda su khanbagi panamda changdamnaba si pangthokpani haiki 2019
2 October asidaida India si sanitation for all haiba adugumba lauthongna bagi pandam ama thamli adugi pandam dugi makhada aikhoi ngasidi mafam asidasu pangthoaga aikhoi sul azugumlaba pandam adu mapung phanaba aikhoi su sanitation for all haidana lauthokpadu deida aikhoi gi su achoba contribution ama pirasi haiba adugumba pandam dugi makhada aikhoi ngasi ese competition asi pangthokja All Manipur Handicap Person Welfare Association की बिकप थोड़ा से हाइबा मिशन की सरुक अमा ओइना हिरू हनबलेकाई इम्फाल वेस्ट लेबा सेरिब्रल पल्सीना डिसेबल ओइरबा अमदा काउंसलिंग पीबगा लोइना चाना थनबा अमदी सेल की मतिंग पांखरे थोरमदुदा एसोसिएशन असिगी असिस्टेंट सेक्रेटरी टीएस ओलेन ट्रेजरर टीएस बिरबसु सरुयाखी कुंथरागा मपन सुबा असम राइफल्स वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमसुंग Veterinary and Animal Husbandry Services ka kusamnaduna Kakching District ki topaching Bamo lekai da nongmagi oiba sasan gi lemna hidak kathokpagi thorom ama pangthokre thormadu da Maniko gi chairman Yumnam Radhesham Kunthaga mapan suba Assam Rifles ki Major Girit Samasu Sawyaki Ningthem lema nupi marup top sifai makha lekai thongkhong Lakshmi Bazarna Chamaga Kunmathoi suba lamyam hijab irabot ningsing thongol mari nenana Symposium amadi maribak ningbay isay changdam nabai thom asi tang kunmanga amasung kadruk tapang tukadori saruk yanimba singna mobile number 9862144209 dagi khangbayakani hairi haji atiam babe amaga sulokjari Foreign countries sing the taubagumna iramda masidasu anauboina world class machine sizinaduna eye testing ki facility phanghanjari Leo Lamlong Excellency Opticals Khurai Lamlong Bazaar Tinshit Road Imphal East Aisu mafam sida yengthokjari adom su yengthokpiyo Datsun gi nowna launch tawraba yamna powerful oiraba gari Ready Go 1 liter Island Nissan da phambiragani Nasimak lakpiduna test drive tawbiraga gari asi comfort and convenience features ding khangbiyu booking gi damak link pinbirau Island Nissan near Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur akupamaro gi damak tizari pa phone number asda contact tawbirau Ngasidi suara hajunge Ture Lekure Kurino batutise मुझे करी योग सीधी योशी नहीं है मत्सगी योशी तता तिस्कोनी ने अदुदी सनागी बहुत यंगना सिंबे अंदर ब्रेक की तुंगदा मुका नतना मुक्सरी अजमा खाता पाव पिजरी था सिकी निपान दगी तरा फाउबा कोलकाता की भैरव गंगुली कॉलेज ता पांगथोकदबा नेशनल जिट कुंदो चैंपियनशिप ता सरुक यागदबा सब जूनियर अमदी सीनियर की सनरोई सिंह इफा थादोखरे खुमन लंपाक लेबा आईएसपीटी दा मणिपुर की टीम माई पाक पुरकनबा याइफा पाउजल पीखी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोइरांगथेम इबोमचाना हंदक की चैंपियनशिप असिदा मणिपुर न सोदना टीम चैंपियन ओइगनी हाइरी 2011 दगी ममांगी सही बक खै टीम चैंपियन सब जूनियर द टीम चैंपियन लोगन लाखरे अदो हंदक की चलिबा टीम मसिजे खै यमना सालेबा टीम नि सब जूनियर मसु जूनियर दि खै टीम चैंपियन लोगन गमनै खाले अदो सीनियर द खै सीनियर प्लेयर सिंग मसिंग खितंग वाट मरमना खै चलिबा प्लेयर अपुनबा नुपि नुपा थारागा मसिंग याखैगा हमदोइनि हनक कि सु सुंसोय सोयदमकी टीम चैंपियन लोगन गमनबगा सादा खै सचरिबनि आंध्र प्रदेश के काकीनंदा लेबा जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी दा चथरिबा ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन की चाही 13 की मखा की नुपा मसा की सिंगल्स ता मणिपुर की बोनसन तोंब्रमना इंडिया की नंबर 2 ओरिबा महाराष्ट्र की सनरोय बारुण कापुरबो क्वार्टर फाइनल्स ता स्ट्रेट सेट माइथीबा पिदुना बोनसन सेमीफाइनल संख्रे अमरोमदा चाही 13 मखा की नुपा मसा की सेमीफाइनल मैच अमदा मणिपुर की जोमी सिंगाम असम की तनमोय की खुत्ता माइथी होरे हजिलोसिला पदमर वेब पावम को नपिजरी मीडिया अमसुंग पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग हाइबसिदा सेमिनार अमा असेंबली कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकरे अमदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना म्यांमार की स्टेट काउंसिलर औंग सान सूची को उनखरे हजि फाउगी ओइनदी आईएसपी दा पिजबा मणिपुरी पाव मता सिना लोसिनजरी नियंग ताबि सुंबो मुकना खुनजरी
Bye Bye Manipur Luhong Pantana Lakpasida India Gi Warranty Matiksan Laidaba Makal Kayagi Kitchen Appliance Heavy Discount Galwinana Bye Bye Manipur Store Dap Hamgiragani 1 years warranty Laidaba Induction Amal Laibada Induction Cooker Ama Free